zawazirisha ibiro z'akasheshe of office ya karishorisho wa gavumenti eyakurwa Justice Naruze Aisha Batara yatandika kweta abakozi b'ishengero mwahandijo bitu buri yaba nazayo yaba atari kugaruka. Na wanyuma ya Shahina amakuru gatandika kuhamya ngoko abantu 8 abarumu Itute Stella personal assistant, Okema Leonard executive secretary, Chris Ariko Obore director communications, Adiro Daniel director human resource, Rajab Kaya Semaruru principal research, Okwi Emmanuel Emalon principal protocol officer, Oteba Vincent capacity development officer na Murebe Methods orukura sako y'ishengero bakwatwa wanyuma yo kugahurira twirukangira office ya IGG kantu ashanga barukubiyaho statement. Na wanyuma Murebe Methods orukura sako y'ishengero yayikingira no mu toilet ya IGG kumarakire kandi bamwihayo kifuba. Na wanyuma muramuzi Justice Stella Simwe yabiguraho manja ezo koresa ku bisente. Okuchondoza kwa office ya karishorisho nukoreka ngu Itute Stella personal assistant akaryangatanisa milioni 5.5, Okema Leonard executive secretary akahuta bilioni 3.8, Chris Oriko Obore director communication akaryangatanisa bilioni 5 na milioni 200, Adiro Daniel director human resource wakakohukana bilioni 14 na milioni 6, Rajab Kaya Semaruru principal research akarya bilioni 2 na milioni 17, Okwi Imaron principal protocol officer akakohokana bilioni 1 na milioni 100, Oteba Vincent capacity development officer akaryangatanisa bilioni 5 na milioni 200, kandi Murebe Methods orukurra sako y'ishengero akaryangatanisa bilioni 10 na milioni 89. Aba bakakoresa ku bisente ekitana n'amateeka ga Anti-Money Laundering Act section ya 3 B na E na section igana 19 na igana 39 E na A ya United Money Laundering Act cap 118. Abapurida babo bashabo kubemererwa konko muramuzi yabamanyisa ngo omushango gwabo tugubasa kuhewa bail nukwe kubasindika mu kyomeruzira okusibira omushanjo byo kwa mushanjo mwaka ogu kandi omushango gwabo nuguza kururwa omu high court. Gasha kwa Jimmy Muhumza.